Yes. Okay, Alhamdulillah. fresh juga nah. Alhamdulillah. Thank you very much nah for respond. Okay lah, first of all, thanks once again for everyone for having me for today's session. I think this looks like lecture session je sebab kita nak proceed dengan chapter 9 related with internet and mobile multimedia. So time will be allocated until 10 o'clock or 10:30. Kita try lah kalau finish earlier mungkin kita boleh more on discussion or Q&A session agak panjang. Okay lah, first thing first, I would like to say thank you very much for UiTM Johor for organising this collaborative teaching ni, especially kepada Encik tu lah, Encik Muhammad Lizam, okay, Dr. Muhammad Faisal pun with us nah. Okay lah, okay, before we start kan, I think it's not too late for me to wish ni lah, selamat menyambut bulan Rajab and then Happy New Year 2025. And then without any further ado, kita akan proceed dengan slide nanti. And then in between, kalau ada any question, please attract my attention. Turn on your mic ataupun drop je dekat chat column. Kalau saya tak sempat reply kat chat column, saya dah provide satu medium Padlet. And then boleh drop juga kat situ. And then mungkin kalau saya tak sempat by tonight untuk nak reply all the question tu, saya akan reply dekat Padlet tu. Mungkin boleh ni lah, boleh tengok at later time. Kita open lah for 1 week je ataupun sehingga end of the semester kan. So really sorry lah kalau saya rasa macam saya ni kalut sikit lah, sebab mungkin nature je lah kadang bila talking about time dan juga macam apa ni, ada in hurry tentang sesuatu, mungkin kadang-kadang unorganized. Apapun please attract my attention kalau get stuck ataupun apa-apa . Okay, nanti kalau saya minta permission untuk turn off camera should be okay kan, sebab internet kat office ni kadang-kadang ni sikit. Masa awal ingat nak work at home tapi biasalah mungkin ada ambient sound banyak sangat tu yang saya decide stay kat my office. Okay lah, so I do hope the rest semua dah apa ni, dah grab ni lah your dinner. Okay. So sebelum tu kita recite doa dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur. Rabbana la tujal. Amin. Okay, let me share my screen dulu . Nanti kalau ada apa-apa, please attract my attention sebab I just assume this session looks like a lecture session with our full-time student. Cuma unfortunately, our student tak boleh nak join for ni lah this session sebab mereka ada kelas ganti. Kebetulan Perlis tak pernah ambil cuti untuk New Year. Kemarin first time we experience cuti untuk New Year. Okay, let me share my screen . Saya nak work with the slide dulu sebab slide saya tak banyak. Boleh nampak my PowerPoint slide tak yang chapter 9 tu? Nampak. Okay, Alhamdulillah . So, sorry once again kalau saya mix bahasa sebab bahasa ibunda ni susah sikit nak lari ni . And then I think most of our audience ni semua ni kan native Malay and English ke ataupun okay je kalau saya mix both language? Okay je mix, don't worry. Okay. Thank you very much for kind understanding . Sini biasalah orang Kedah ni kan, orang Kok Diang ni, dia tertelorat orang putih lain sikit. Okay lah, so kita nak talk sebab chapter 9. Kalau ikutkan chapter 9 ni second last chapter untuk CSC 253 sebelum kita move to digital marketing tu. So kalau ikutkan this is a new syllabus for us since last 2 years. Okay, untuk chapter 9 ni kita nak tahu sebab internet and mobile multimedia. So, what's the major difference between both of ni lah, this terminology ni kan. Kalau kita nak talking sebab internet kan, sebelum tu kita tengoklah antara subtopik yang kita nak cuba go through for ni lah, this session ni. Kejap. Okay, biasanya kan kita banyak work pada face to face kan. So hari ni kalau dapat work online tu mungkin saya control the stage. I mean kalau ada apa-apa interrupt saya . Kalau kat traditional classroom boleh walk around and then boleh stop kat sana kejap, ask someone and then draw something. Cuma saya rely on ni lah, on
pen tool dekat yang dekat PowerPoint je lah. Okay, kalau based on this subtopic ni kan, kita ada internet history, and then kita ada networking, internet working, multimedia on web, mobile multimedia dan juga mobile hardware. Mungkin last two subtopic ni, two subsection ni kita nak talk sebab mobile tak? Mobile multimedia, mobile hardware. Kalau ikutkan mobile OS pun we need to consider too. Tapi tak apalah, nanti mungkin saya akan cuba selitkan in between kalau ada part-part yang mungkin close related with our ni lah, our field. Sebab as we all know kan, untuk our first chapter kan we are talking about the method of how multimedia can be delivered. One of them kan, either kita nak deliver through apa? Kalau ingat lagi, through CD, or DVD ataupun yang satu lagi kita boleh deliver through to the web, through the web. So kalau through the web, so which one is the best? Kalau talking sebab cost effective, of course lah CD kan. Tapi kalau kita nak talk about dari segi updating, and then dari segi nak reach a large number of client ataupun a user, of course the web is the best. Tapi bila talking sebab the web ni adalah few limitation dia. Walaupun CD very cost effective, cuma kita boleh distribute dekat selected group kita saja. Tapi kalau over the web ni, kita boleh access over the world kalau ikutkan. And then when we are talking about web pula, of course lah it can be accessed either guna tu lah, guna komputer itself pun boleh, ataupun nak guna mobile device pun boleh. So mungkin itu antara advantage bila kita publish over the web, over the web. Tapi itulah bottleneck dia pun cannot be avoided juga. So tak apa, gambar ni cuma exact company je sebab saya pun tak mastering in bahagian networking ni. Tapi mana yang saya tahu, mungkin saya sempat kongsi, saya akan cuba sebutkan juga. Macam bila saya work with my student juga, apa beza intranet, extranet dan internet. Memang me myself sebelum ni saya terbiasa guna juga perkataan international networking. So bila sebut international tu seems like macam ialah rangkaian antarabangsa tau, over the world. So tak apalah, saya sebenarnya kalau cakap pasal history ni, saya bukan tak suka sejarah, tapi bila talking number of years tu, kadang-kadang itulah macam buku tu kata tahun ni, kat internet kata macam ni. Tapi itulah bagi saya number of years, kalau kita as a CSC 253 punya takers kan, don't put too much worry about nombor-nombor tahun tu. Sebab walaupun kita tak ada test bertulis ataupun final test, mungkin certain campus dia buat theory test. Theory test kalau boleh dia tak akan tanya lah kot based on number nah, walaupun ada calculation dekat selected chapter untuk sound tu. Okey lah, okay, saya tak apa, let we proceed lah sebab saya cuma ada 18 slide je. Kalau ikutkan first 2 slide ni tak ada apa dah tentang chapter 9, table of content, and then kalau itu chapter slide kita yang ketiga ni, apa yang kita expect untuk boleh dapat daripada this session ni. Walaupun slide tu brief, and then bagi saya kan, saya suka the word ni lah 3E. Mungkin kalau my student dekat Perlis ni kan, daripada quite familiar dah. Selalunya saya akan cakap E, the first E selalunya kita akan expect. What do you expect from me for today's session? For example, mungkin you are looking for large number of slide ataupun interactive slide ke, ataupun informative slide ke. Soalnya apa yang kita expect kadang-kadang mungkin tak tercapai, mungkin dari segi my time constraint ke, ataupun dari segi brief description, brief explanation per saya je. So kalau apa yang kita expect kan, I do hope ni lah kita try to explore by ourselves. So cubalah kita cari, sebab the more you learn, the more you will gain. So you try to explore by yourself, and then kalau you dah explore, insyaAllah you boleh, you explore, insyaAllah one day ataupun at later time nanti you boleh engage nanti dengan apa yang kita expect tadi tu. So bila kita boleh engage ni, kita I mean macam kalau kita belajar teori kan, and then kita cuba buat, and then at last kita boleh apply or practice benda tu. So yang ni pun saya cuma skim tu je kita punya learning outcome. Hopefully kita boleh try to understand core technologies yang ada dalam ni lah, dalam multimedia itself. And then bila kita talking sebab multimedia,
hopefully lah kita boleh explain fundamental principle and technology behind the internet. Sebab bila kita nak work with internet, biasalah dia akan involve dengan apa? Dengan server, dengan browser nanti nah. And then dari segi what else lagi? Mungkin dari segi internet limitation ke whatever nah. So itu pun antara yang what we need to consider. Kita nak embed dalam web page kita ke kita nak link to somewhere. So the word embed dengan streaming pun kalau ikutkan mungkin kita pernah dengar that term tak? What embed mean? Embed kita benamkan, tapi kalau kita link kita cuma sambung ke somewhere, dia ada pro and con masing-masing. So tak apalah, yang ni kan kita nak cuba try to faham core technologies yang get involved dalam tu lah, dalam internet dan juga mobile multimedia. Sebab mobile phone ni dia varies kan in term of spec, capability dia. So kalau internet coverage pun another issue juga. Kadang-kadang dekat remote area certain internet service provider not really good. So what we need to consider bila kita go inilah in advance at later time. Walaupun kalau macam kami CS 110 yang ambil this course CS 253, pengalaman masa part 1 untuk program diploma computer science. So okay lah, kita diberi pendedahan and then mungkin part 2, part 3, part 4 sebelum go for internship, mereka dah boleh prepare themselves untuk nak face lah real environment ataupun working punya environment nanti. Okay, and then yang kedua kan, kalau boleh kita nak try to design and develop skill. So yelah, yang ni kan memanglah mungkin bila kita get involved dengan lab activity, mungkin kita boleh try to apply. Sebab kalau macam for us kan, walaupun Adobe tak sponsor kita orang untuk ni lah, untuk software, betul lah kalau kita nak buat auto ring kan, Adobe Flash, Adobe AutoWare, Adobe Director boleh. Kenapa tak guna Microsoft Visual Basic? Kenapa tak buat web through Canva je? Canva pun boleh buat web kan? So mana mouse saya dah hilang ni. Okay, so Canva boleh buat web, Google Site boleh buat web, and then kalau nak work Wix pun boleh, nak buat WordPress pun boleh. Kalau macam saya, sebenarnya saya expose dekat my student, kalau kamu nak work with that kind of tool, tapi kalau ada peluang nak belajar Flash atau Animate CC kan, bagi saya why not? Try to experience with coding. So dekat sini kan, of course they need to design macam-macam kat sini. In term of what? In term of dari segi site map, mungkin dari segi interface. So once they design, dia akan ni lah apply what they have done ataupun what they have planned to do. Dia akan buat development. Walaupun dekat sini kan saya ada sebut juga contohnya macam okay tak kalau for certain reason kan you try to guna ni lah macam HTML coding ataupun CSS ke JavaScript ke, walaupun bukan untuk our group project kan, kita ada last group project kan untuk CSC 253 kan yang suppose need to be submitted end of week 14. So bagi saya walaupun kalau student tak buat yang ni pun, tapi at least dia boleh give a try. Mungkin tengok somewhere how try to work with HTML, macam mana kita nak decorate dia guna CSS, macam mana kita nak bagi dia jadi interaktif guna JavaScript. Sebab mereka learn C++ and JavaScript, so mungkin at one time nanti mungkin mereka boleh appreciate lah how to integrate benda tu. Okay, and then another things kan, bila kita work with the internet ataupun mobile ni, sebenarnya we concern about synchronization. So in term of performance optimization ni, kita nak optimiskan performance. So macam kita juga, kalau kita nak work with the video HD, okay, tapi kalau kita nak buat full HD, 4K, 8K, good. In term of quality very good, tapi in term of dari segi itulah, dari segi buffering ke, loading and then lagging nanti. So yang tu pun antara apa yang need to be considered juga. Sebab bila, tapi kalau group project kita ataupun ni lah untuk apa ni yang kita buat as a study punya assessment process tu, mungkin kita boleh learn from ni lah, from that study ataupun ni lah project. Sebab bila kadang-kadang betul kalau some student mereka nak buat content tu kan, wow tak, cuma tu lah
mungkin kita kena consider juga in term of length, complexity nah. Sebab bila kita design kan kita ada site map, nak buat complicated ke tidak. Ini tak involve lagi dari segi database. Mujurlah kita cuma limitkan kepada surface dahulu. Di inilah di semester yang pertama kalau untuk computer science kan nama pun introduction, pengenalan kepada interaktif multimedia. Betul kalau saya nak bandingkan dengan macam di Ling Kok Wing kan depa ada spesifik bachelor in animation, bachelor in video editing. Diorang satu bachelor animation, satu bachelor video editing. Kita just as a subject je, as a syllabus saja. Tapi tak apa. Yang penting learn sekonsep. Nah. Okay lah, and then kan yang ketiga kan kita nak to integrate lah. Integration of emergent trends sekarang ni. Yalah kalau kita tengok kan macam dulu augmented reality kan kita boleh create simulated environment. Tapi nowadays ni semenjak adanya dulu adanya virtual reality, maaf saya dah terbalik dah yang ni. Kalau virtual reality kita guna created environment. Tapi kalau augmented reality dia dah work with yang real environment. Mungkin kita boleh come up dengan a courseware ke ataupun apa-apa yang boleh involve dengan actual camera. So bila kita pointing dekat certain area, mungkin kita boleh drag and drop 3D object, boleh enlarge and then boleh do some sort of setting. Tapi betul, talking sebab interactivity kan, sebab user of course dia pernah try to appreciate every single item yang ada tu. Tapi itulah kadang-kadang sesuai ke tidak dengan tools yang kita guna, capable ke tidak dengan dengan mobile device ke, ataupun yang ni sesuai kita work with with laptop ke atau komputer. Nearly the same lah kalau for those siapa yang pernah experience 360 video. Kalau watch dekat YouTube guna phone, yelah kita kena move kita punya phone tak, kita turn left or right. Tapi kalau kat komputer kita just press and drag a mouse je, kita boleh tengok surrounding tu. Kalau untuk 360 tu lah kadang-kadang mungkin platform yang berbeza dia punya output yang berbeza. I mean kalau kita view 360 video kan dekat phone, kita kena gerakkan phone, termasuklah dengan kita sekali. Kita nak turn ke belakang ke depan tak. Tapi kalau dekat laptop or PC sebenarnya work with the mouse saja. Okey tak apalah. Dekat sini kan cuma apa yang kita expect untuk nak dapat daripada this chapter. Walaupun kita nampak macam agak banyak tak dari segi core teknologi, dari segi design and development skill. Dan sebenarnya dia secara tak langsung kan multimedia ni menariknya kita nak try to integrate dari segi itulah creativity skill, managerial skill, technical skill, and then itulah improve creativity. Dia secara tak langsung ada dalam semua ni. Macam you nak integrate emerging trends katakan, mungkin kita ada basic, kawan yang lain tu mungkin know nothing, yang seorang lagi pula mungkin know better than others. So mungkin kita boleh mix and share with others. Okay lah, so ini antara kita punya course learning outcome. Okey, buat masa ni okey lagi ke? Sebab saya rasa macam laju sangat saya ni. Okay. Thank you very much. Tak apalah nanti sebab saya tak pakai jam ni, saya tinggal tadi. Okeylah kita start dengan yang ni. So our first subtopic kan kita akan talk sebab internet history. Yalah kalau cakap pasal sejarah ni kan banyak timeline yang kita boleh go through ataupun learn through especially in term of kita nak tahu tentang apa, tentang sejarah pasal browser ke, sejarah tentang social media ke, and then sejarah tentang bila World Wide Web ditubuhkan, bila first browser, and then siapa first yang guna internet. Memang me myself kan kalau segi number of years ni memang sebenarnya saya akan raise my hand. Okay, tak apa, let we start with this. Kalau based on this author kan, sebab saya extract daripada certain textbook untuk this slide ni. Okay, internet began as research network funded by Advanced Research Project Agency Network of US Defense Department. In other word kan, contoh macam ni lah, kita ada kerajaan, macam ni kerajaan kita nak kongsi maklumat. Just imagine, katalah hari ni kan kita tak ada internet.
Mungkin saya tak dapat jumpa you all pun tak dapat jumpa saya kalau kamu tak datang ke Perlis ataupun saya tak pergi ke Johor katakan. So bayangkanlah kalau internet tak ada, satu kita tak boleh Google Meet, satu lagi kita tak boleh appreciate teknologi dari segi itulah social media. Tak kisahlah kita nak watch YouTube ke, kita nak watch TV ke, nak beli online through ni lah Shopee ke, nak transfer duit ke, nak buat video conference, video call dengan family ke. Just imagine what happened to our ni lah grandparent kita dahulu tak. Dulu kan ada telegram zaman dahulu. Kalau sakit, demam, kematian, telegram. So maklumat pun kadang hantar hari ni, petang, besok baru sampai tak. Tapi nowadays, now and then. So itulah kalau kita tengok kan tahun 1969 kan peruntukan kewangan untuk itulah untuk nak sebarkan maklumat. So has been ni lah lead by ni lah ARPA, Advanced Research Project Agency. Dalam ketenteraan pun sama. Ingat tak kalau dulu kan long time ago dia guna pigeon untuk nak hantar maklumat, kan burung merpati hantar maklumat, hantar spy ataupun ni lah hantar special branch untuk nak pergi buat survey and then bawa pulang maklumat. So walkie talkie antara one of the first tool untuk nak communicate, walaupun one way communication. Tak boleh ni, tak maksud saya tak boleh dua hala tu, tak boleh cakap on the spot. Seorang cakap, seorang dengar tak. So talking sebab teknologi keep on changing. So apapun price to God sebab kita in this era ni mungkin we can claim that okay nowadays semua dah ada. Tapi next 10 years kita tak tahu how advanced technology and then which one's more easier for us to work with, ataupun kalau kita pernah dengar istilah neo-Luddite. Neo-Luddite ni orang yang anti teknologi. So kadang-kadang teknologi ni dia bercakap membebankan, menyusahkan sebab kalau internet coverage dia orang slow and then dia orang tak ada device and then mungkin dari segi limitation, dari segi price ke, dari segi harga tak. Tapi itulah bila talking sebab government incentive dan juga itulah mungkin research have been conducted untuk nak improve dari segi services yang ada. So tak apalah. So in other words kan kalau based on this slide they claim that tahun 1969 internet bermula. And then tahun Januari 1993 pula consider the official birthday of the internet. So kalau kita tengok kan lama juga, almost 13 years. Dia kata barulah secara rasminya kelahiran tu lah internet. So tak payah ni saya based on slide je Kalau salah ke ataupun kontradik dengan your reading, I'm so sorry. So prior to this, various computer network did not have standard way to communicate with each other. So ada pula tak yang tak standard kat sini untuk nak communicate. Sebab kalau kita notice kan, okay, talking sebab Windows, Microsoft punya tak, Microsoft Windows. Apple dah ada kalau tahun 1980-an, Macintosh Apple dah ada FireWire at that time. Kalau kita notice dalam chapter hardware tak, subtopic chapter hardware. So, bila tak ada standard way untuk nak communicate tu, a new communication protocol was established. Kan kita dah sebut TCP/IP ni kan, Transmission Control Protocol dan juga Internet Protocol. Tapi kan kalau kita notice kan, ada at one time tu, mungkin you heard sebab ni lah IPv4, Internet Protocol version 4. Lepas tu ada pula IPv6 pula kat sini, version 6. Kenapa tak? Sebab Internet Protocol ni dia alamat. So macam kita juga, phone number kita ada 6 digit. Kalau kita tambah 7 digit, bertambahlah number of user. 8 digit akan bertambah lagi. So bila ada TCP/IP ni ataupun ada address ni, kita boleh ada a large number of devices can be connected to the internet. Kalau sekarang kalau kita notice kan, CCTV ada IP address, and then phone ada address tersendiri tak, laptop, komputer, termasuklah IoT nowadays kan, kita boleh communicate dengan Internet of Things kan, certain devices, mungkin kita boleh send a message to certain devices ataupun that device tu boleh send to us. So dah banyak sekarang ni. So kalau ikutkan memanglah kalau kita stick dengan IPv4 tu, nombor alamat dia tu dah exhausted dah habis dah. So dia pun come out dengan IPv6 pula. Apa IPv6 ni? Itulah kalau cakap pasal teknologi kan, dia banyak. Mungkin yang ni mungkin dia dah more on networking kan.
networking. Tapi tak apalah, sebab bila kita work with multimedia ni, memanglah multimedia ni kalau in term of presentation, nak create a content, nak buat video, okay yang tu. Tapi kalau kita nak make it interactive and then nak deliver to the end user, so we need to consider tu. That's why kan, kalau kita ingat balik kan, kan kita work with multimedia authoring. Kalau authoring tools ni selalunya dia akan involve ni lah hardware, software and peopleware. And peopleware. So bila membabitkan tiga benda tu memang tak terkecuali lah. Bila sebut hardware tu dia akan involve input, processing unit, output, storage, communication device and etc. Okay lah, kalau kita tengok sejarah lagi kan, yang ni saya based on just a few number so in 1989, okay, NSF, National Science Foundation, that takes over the management of ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. So kalau kita tengok kan, kalau kata internet bermula tahun 1969, 20 tahun lepas itu pula, mungkin seusia kamu, mungkin ada yang yang lebih muda lagi. So NSF take over pula ni dari segi apa ni, pengurusan tu lah ARPANET untuk nak improve dari segi internet punya services. So diagram kat sini, minta maaf saya cuma tampal je kat sini. Sebenarnya niat asal tu saya nak cuba enlarge, nak letak kat different slide, tapi tak apalah, ni cuma just nak decorate ataupun nak accompany di slide je . So number of years ni pun tak apa, you boleh google out yang ni. You just google the word internet timeline ke, history of internet ke, mungkin you akan jumpa the same images yang saya tampal kat sini. So I think saya proceed lah to next slide . Nanti kalau ada apa-apa mungkin kita boleh berhenti sekejap ke, ataupun kita flip back ke yang previous slide . Okay, kalau ikutkan saya ada satu lagi slide yang brief description about internet juga, apa kegunaan internet and then apa kegunaan mobile multimedia. Tapi tak apa, yang kalau tak sempat pun kita skim through ataupun kalau tak sempat mungkin saya drop je lah dekat Encik Lizam ke, ataupun dekat siapa-siapa yang ni lah yang kontak saya nanti. Okay, talking sebab internet working. Yalah, kalau cakap pasal intranet kan, intranet ni rangkaian di dalam kawasan setempat. Contohnya macam local area network kan, local area network ni we call it as a intranet. Intranet. So it can be interconnected using gateway and router to form a wide area network. So kalau one kita panggil internet. Okay, how about MAN? Kan macam-macam tak kita jumpa term. Saya pun I raise my hand juga. Walaupun kadang-kadang kita boleh baca, kita boleh google tak. Ada yang cakap Metropolitan Area Network dekat kawasan bandar. Ada yang claim this one as a mobile area network. So itulah, terminologi ni kan saya pun kadang-kadang headish juga. Pertama-tama kalau new term kan yang kita mungkin tak familiar with, kita tahu tapi mungkin dia ada come up with a new terminology ataupun akronim tu. Okay, back to this. Networking ni kita tahu kan, dia selalunya kalau more than one computer connected each other. Okay, network ni dia kata a cluster of a computer. Sekumpulan ataupun sekelompok komputer yang dirangkaikan sekali untuk nak share something. Okay, bila kita cakap tentang rangkaian kan, mungkin some of you ataupun all of you pernah dengar the words ni lah, the word topology ataupun how network has been arranged. Macam network tu disusun. Disusun. Contohnya saya ambil one of them kan. Kalau ring. Sekejap, mouse pointer saya hilang mana tadi ni. Okay, ring. Okay, kalau untuk ring ni dia bentuk macam cincin. Cincin ni selalunya tahu kan, iteration process dia akan siap satu tempat, dia akan hantar ke tempat yang lain. Siap tempat tu dia akan hantar ke tempat yang lain. So itu dia punya iteration dia macam tu, kitaran dia dan bentuk ring. Kalau bentuk star pula, kalau star ni bentuk macam bintang, mungkin more easier untuk nak manage kita punya client dengan server or host. Kita ada banyak lagi, kita ada bus, kita ada point to point, kita ada hybrid, ada hierarchy. So itulah nak cakap, takkanlah multimedia dia kena tahu semua tu, tapi at least kita tahu, oh kalau you nak buat macam tu, mungkin this is the best way untuk you nak apply dekat this kind of network. Okay, kalau point to point ataupun peer to peer, satu dengan satu. Sebenarnya kalau peer to peer ni pun kita still kena guna network ni lah,
network juga ataupun rangkaian. Kalau dulu kan at my age dulu, zaman saya kalau sebut lab link ni istilah dia nak menghubungkan riba. Lab ni riba je kan, riba apa ni, maksudnya letak komputer atas riba kita nak sambung ke komputer di riba orang lain. Kita call as a lab link. So kena pakai special cable untuk nak sambungkan. Tapi nowadays dah ada Bluetooth, dah boleh letak kat Google Drive, tak kat shared folder, more easier. So bila kita sebut networking, dia akan involve lah dari segi cabling, dia kena ada router. Router ni apa pula kalau macam kita macam at home tak? Kalau router problem, apa akan jadi? Tak kena contact lah internet service provider. Mungkin guna Unify ke TM ke. And then kalau cakap server down pula macam mana? Server yang kita nak access. Server ni lah mungkin server YouTube ke, server Facebook ke. Itu server down pula. Kalau network down, lain pula. Network down mungkin cabling tu itself ke. Ataupun Unify sendiri yang ada masalah. So itulah banyak terminologi yang so dalam network, okay, server computer provide network services to the client computer on that network. So kat sini kita tahu kan, kita ada server pelayan, kita akan request through server, dia benarkan ke tidak. Kadang-kadang dia put a restriction. So macam kita juga, content ni siapa boleh access. So kalau kita nak bagi access dekat certain group of people saja, mungkin kita boleh control. Mungkin kena letak benda tu kat server ke, and then kita boleh trigger siapa yang access. Okey lah, terminologi yang lain kan memang macam tadi. So kalau LAN ni kita call as a intranet, cuma setempat. So kalau kita nak sambungkan LAN macam LAN UiTM Perlis dengan LAN UiTM Kedah, tapi jauh sangat yang tu. Mungkin katalah located dekat Arau. Mungkin kami nak communicate dengan matrikulasi ke ataupun dengan Unimap ke. So LAN dengan LAN yang lain, kita boleh connect each other tu by using extranet. So kalau intra setempat, kalau extra tu combination of different LAN. And then kalau kita connect over the world tu, yang tu lah yang kita call as a WAN pula. WAN ataupun itulah internet. Intranet, extranet dan internet. So maafnya mungkin terminologi tu saya just sebut walaupun tak tersenarai di sini. So LAN and WAN can be connected to the internet. Okay, through a server that provide internet software and physical data connection. So biasalah bila kita nak connect kan, dia either kita nak work with secara wired or wireless. Memanglah nowadays kan banyak kan kita nampak kadang-kadang ada juga terminologi. Apa beza hotspot dengan wifi tak? So we are looking for free wifi. So boleh tak you buka your own hotspot untuk saya nak access? So tak apalah, yang tu mungkin terminologi. Tak apa kalau you very familiar with, that's good. Tapi kalau not familiar yet, why not? Try to Google out. As I said just now kan, kalau apa yang kita expect kan, mungkin saya sebut on surface, put a question mark. Tak apa, you try to explore by yourself. InsyaAllah you boleh engage at one time nanti. So okay lah, saya move more faster lagi lah sebab nanti kalau sampai dekat certain slide mungkin kita boleh ni walaupun dah dan 9 o'clock, kita talking sebab time kan macam cemburu juga. Kalau dekat lab ni bolehlah kita ada commercial break, kita buat macam Quizlet ke, buat macam pop-up quiz ke apa ke. Mungkin satu cara nak motivate untuk nak two-way communication. Saya rasa most of you ada a lot of question, tapi itulah mungkin tak apa, kita tengok how it goes nanti. Okay, now kan cuba kita move to TCP/IP. Apa dia maksud transmission control protocol dan internet protocol? Sebut protokol ni macam peraturan, macam peradaban kan. Kalau kita nak deal dengan istana, ada protokol dia. Nak ni macam ni, ada dia own protokol. So a protocol for communication on the internet. So dia ada peraturan untuk nak berkomunikasi di internet. So internet ni kan kalau at my age lah, walaupun saya cakap macam tu kan mungkin menggambarkan zaman dahulu kalau nak nak transfer a file, terpaksa pakai ni lah mungkin FTP. FTP ni stand for File Transfer Protocol. Kita kena FTP file apa dan ke mana. Tapi nowadays kalau orang share link untuk shared folder, kita boleh drag and drop. Kadang-kadang dia bagi link tu untuk kita download saja. So mungkin more easier.
So nearly the same lah bila kita work with the WhatsApp ke. Kadang-kadang kita drop a file, semua orang boleh access for those belong to certain group WhatsApp. Okay, now kita cuba move to yang the second bullet ni. Okay, apa peranan transmission control protocol? Transmission control protocol. Kawalan protokol, transmisi kawalan protokol. Okey, biasanya data kan dia akan dipecahkan kepada several paket. Several paket. Just imagine macam ni lah, kalau kita kan nak carry objek yang 20 kg agak berat tak? Setengah orang mampu, setengah orang tak mampu. So mungkin dia mampu bawa tapi sampai satu stage dia mungkin dia akan kepenatan. Mungkin analogi yang saya cuba maksudkan. So stream of data, kan, aliran data ni that are sent over the internet is first broken down into a packet by dia pecahkan kepada several packet. Macam kita juga, kita akan hantar sekilo. Nah, daripada kita hantar 20 kilo terus, dia ada pro and con. Kalau kita hantar 20 kilo terus, okeylah sampai 20 kilo. Tapi kalau kita hantar sekilo, of course kita akan rasa lambat. Tapi bila lambat, at least sampai juga sebahagian. Sampai juga 5 kilo. Lepas tu delay kejap. Lepas tu sampai lagi pula 5 kilo. Tapi kalau 20 kilo tu kalau lambat, lambat lah. Kalau sampai. Kalau tak sampai langsung, semua tak sampai langsung. So, in other word kan, dia punya main konsep dia try to pecahkan paket-paket ni kepada paket yang lebih kecil. Terfikir tak kita? Bila kita boleh pecahkan kepada paket ni, sekarang ni kan dia ada paket sniffer. Kalau you google kan, paket sniffer ataupun what they call kan hacking tu. Macam-macam lah. Kalau remote kereta ke apa ke, kita ada signal grabber. Signal grabber untuk nak grab a signal yang kita hantar. Itu signal grabber. Kalau paket tracker ke apa ke, paket tracer ke apa ke, dia boleh trace a paket yang orang hantar. Mungkin orang yang salah. Apa tahu maksud saya, orang kata say kalau macam salah guna, itulah dia boleh trace a paket yang dihantar. Macam kita juga kalau kita guna untuk kebaikan, baguslah benda tu. So, benda tu dah berkait dengan security pula. Okay, data paket yang kita nak hantar tadi tu, of course lah dia akan ada sender dan receiver dia. So data paket including receiving computer. Okay, komputer mana yang akan terima nanti. Sequence number, jujukan nombor yang nak dihantar nanti. Okay, ada error correction information and small piece of data will be sent to a receiver. So peranan IP pula, okay, internet protokol ni dia berperanan untuk nak send paket tadi tu kepada destination dia ataupun kepada receiver tu. So again TCP ni untuk nak pecah data tadi tu kepada paket, and then paket tu will be sent to the receiver. So IP yang bertanggungjawab untuk nak hantar ke receiver along the route ni lah sepanjang perjalanan tadi. Memang kalau ikut logik kan, kalau kita notice, bayangkanlah by using a cable network Cat5 or Cat6, macam mana saya boleh watch YouTube at the same time saya boleh download a file, at the same time saya boleh Google Meet, at the same time juga mungkin saya tengah streaming apa-apa ke in a single cable. I mean tu lah, single cable, I mean mungkin ada few ni lah twisted wire dalam tu. So kadang-kadang macam nonsense. Kalau ni lah, kalau kita pergi hospital lalu kan macam nonsense. Kalau kita notice Apple product, dekat situlah tempat kita nak charging iPad, kat situlah tempat you nak mungkin nak sambung ke projector, kat situlah juga tempat mungkin you nak mungkin connect dengan other devices ke. Kadang-kadang kan bila kita start to think kan, talking sebab teknologi memanglah kadang-kadang beyond our expectation tak. Cuma they have their own rules. So TCP IP ni kalau in other word, peranan dia adalah untuk nak pecah kepada paket and then nak make sure that message tu will be received by sender and receiver tu. Okay, now kita move to yang bottleneck. Bottleneck ataupun limitation tak. Macam we ourselves juga. Kalau kita work with the multimedia kan, of course multimedia developer ni, can you imagine macam ni lah. Kita kena buat group project. You have your
own laptop. Mungkin you pakai laptop MSI. Yalah, MSI ni of course lah mungkin very powerful compared to my Asus laptop. Asus saya mungkin i3 je. Saya tak pakai i5, saya tak work with i7 pun. So kalau kita notice kan, developer ni kalau kita work with freelance company ataupun yang well established company, mungkin dia akan test supaya nak make sure synchronizations okay. Tapi kalau macam kita as a group project ni, kadang-kadang ialah kita buat, kalau okay lah. Sebenarnya once you submit kepada lecturer tu, lecturer dia akan cari alternatif lah, how to playback what you have done. Tak? Memanglah kadang-kadang mungkin dia sarankan, okay, kalau kita ada bandwidth bottleneck ataupun limitation kan, so kita boleh atasi dia dengan beberapa kaedah. Antaranya, you try to compress your file before you transmit. Macam kita zip file ataupun raw file. So satu cara kita boleh compress. Kita compress. Ingat tak dulu, YouTube kan, dia guna file FLV, flash video. Tapi nowadays mungkin internet dah improve. Mungkin lah ni sekarang ni bila sebut MP4 je, semua orang dah tahu dah ini adalah video tak. So kalau dulu FLV, flash video, mungkin long time ago pula, mungkin pakai certain format untuk nak dapatkan file size yang ni lah, yang agak kecil. Kalau compared to another video file format tak, such as macam MPG ke ataupun MKV. So banyak video file format tak. Even nowadays kalau kita notice kan, gambar dekat web dah banyak dah sekarang ni file format web web P tak, web foto. Sama juga untuk web web M. Okay, kalau you download file kan, dia come out dengan web M tu, itu adalah web movie. So boleh je kita nak convert dia back to MP4 ke, nak convert back to JPEG ke, boleh. Nowadays kan, kalau nak convert file format secara online, senang. Kalau dulu kena pakai certain software untuk nak convert. Okay, tak apa. Kita back to this. Nak atasi bottleneck, normally kita akan compress ataupun kita sarankan our user kan, kalau boleh obligate user to download data only once. Download sekali, letak dekat storage dia ataupun dekat ni lah. Bila cakap storage pula macam-macam kan, kita ada HDD, hard disk drive, kita ada SSD, solid state drive tak. Tapi lah ni ada apa pula, format M.2 maksudnya. Kan M.2 pula. M.2 ni lagi laju tak? Storage yang dia boleh embed terus dalam motherboard tu. Kalau SSD kena pakai kabel lagi. Macam-macam lah yang we have to consider. Sama juga kalau macam RAM pun, RAM ada yang murah tapi perlahan, ada yang mahal. Ada yang murah tapi laju, ada yang RAM mahal tapi slow. Slow tu lah dia. Memang yang tu mungkin ayat dia nampak kontradik, tapi kalau orang yang concern about fault tolerance kan, orang akan beli yang mahal walaupun dia slow. So tak payah tu, saya tak mahal banyak sangat yang tu. Tak apa, kita back to this. So kalau boleh, kalau bagi user download sekali, kemudian dia boleh store dekat storage dia and then mainkan bila dia nak ni nanti. Macam kita juga, kalau kita nak share a video, tak minta orang download and then watch with ni lah, tanpa internet connection. Even YouTube pun allow kan us untuk nak download, kecuali yang copyright lah. So they allow us untuk download, kalau tak ada internet pun, tak ada data pun, at least kita boleh watch that movie tak, ataupun video tadi. So at least data usage kita dah put one side dah. Dari segi, tahu kan kadang-kadang kalau coverage tak kuat pula, mungkin dari segi battery drain cukup kuat. Untuk nak retrieve signal tu. So itu pun we need to consider tu. And then kan kalau boleh, try tu lah, selain daripada download data only once and then play for several time. Yang ketiga kan, kalau boleh kita try to buat as compact as possible. Okay, design multimedia element to be efficiently compact. Buatlah sepadat yang mungkin. Macam kita juga kalau nak buat 10 slide, banyak sangat. Tapi kalau boleh compress dalam 2 slide, mungkin kita kecilkan font sikit ke, and then allow user to zoom or scroll, why not tak? So kalau boleh buatlah
compact yang mungkin. So kalau untuk group project kita tak sempat nak apply benda ni, mungkin kalau you are lucky kan, bila you go for internship ke bekerja ke nanti, kalau boleh start to consider which one yang most suitable bila we are facing certain ni lah situation. Kadang-kadang kita tak nak benda orang download, kita nak bagi orang apa ni, orang tengok online. So buatlah se-compact yang mungkin. Ataupun you cuba buat macam ni, design alternate low bandwidth dan high bandwidth. Buatlah apa ni, version yang low quality dan high quality. Untuk nak, ni lah kalau macam, kalau kita tengok Astro itself pun, dia come out dengan apa ni, kalau you pakai yang biasa, macam ni. Kalau you nak yang HD, go to another channel. Sudah, sebab kita tahu kan kadang-kadang internet service provider kita lain-lain. Ada yang pakai U-Mobile, ada yang pakai Celcom, ada yang pakai mungkin Unify ke. So bila berlainan tu, so kalau ada different apa ni, mungkin kita pergi kat certain area, mungkin kita terpaksa pakai yang low bandwidth. Memanglah kalau you claim kan, sir kami semua unlimited internet, unlimited internet tak kisahlah kan. Tapi kalau orang yang limited tu terpaksalah berkira-kira atau untuk nak download ke ataupun nak fully utilize plan yang dia subscribe tu. Okeylah, so yang kelimanya kan, kalau boleh cuba kamu implement incremental streaming method. So bila kita sebut streaming ni, sebenarnya kita nak avoid apa? Nak avoid buffering. Kita nak elak berlaku buffering, so kita buatlah streaming. Streaming untuk elak buffering. Maksudnya masa kita watch that movie tu, data keep on downloading. One data good enough untuk nak dimainkan, so nanti dia akan terus main without any any lag ataupun ataupun buffer. So itulah kadang-kadang, buffer ni dia terhenti sekejap. Kalau kamu ingat balik kan, tak tahulah kalau siapa yang perasan kan, multimedia personal computer MPC level 1, MPC level 2 dan juga MPC level 3. Kalau kamu tengok balik kan, long time ago, spesifikasi untuk multimedia personal computer ni, RAM dia berapa megabyte, storage dia, hard disk dia berapa megabyte, dan CD-ROM dia pula berapa kelajuan. Bayangkanlah, kalau kita watch a movie from CD, ada juga buffering. Sebab kita mungkin pakai CD yang perlahan. So kalau macam internet ni, tahulah kadang-kadang congested bila ramai pengguna. Kan last today ada, saya pun terbaca, saya tak sempat nak jot down maklumat tu. Kan social media nak minta macam kelulusan ni kan untuk nak saya tak ingat sangat lah, macam Facebook, baik Twitter ke, Telegram ke, Instagram ke. Ada one of them tu saya tak ingat, saya rasa X kot. Instagram. Dia kata selagi dia tak dapat pelanggan 8 juta ke apa tu, saya tak ingat exactly makna tu. So dia kata dia tak boleh reach benda tu dalam sehari, dia mungkin dia nak keep on pushing lagi supaya mungkin dia akan tengok lah, mungkin nak perbanyakkan konten ke ataupun nak reduce dari segi adalah lagging kat mana-mana ke, mungkin adalah pendekatan dia orang. Macam kita juga, macam kita nak tarik supaya ramai penonton. So mungkin mungkin dia akan come up with a special features ataupun plan. Dia nak encourage supaya bila reach more than 8 million tu, barulah dia akan start to apply for. Tapi yang ni saya boleh cakap, tapi saya pun tak clearly stated juga yang apa dimaksudkan oleh X. Okeylah, so kalau bandwidth ni tahu kan, bila bottleneck ni dia ada kekangan tak. Walaupun you subscribe katalah yang 100 megabyte ke, tapi kalau coverage kat situ perlahan, 4 tak. So kadang-kadang kita kena tengok juga dari segi macam download speed, upload speed. Sekarang dia very rigid ataupun concerns benda tu. Okeylah, so saya nak move tu yang ni. So far masih okey lagi ke? Sebab seeing and okay, masya-Allah alhamdulillah. So betul, kadang-kadang seeing and hearing kan dia jadi macam dull moment. Kita tengok, dengar tak. Unless bila kita interact, kita boleh buat mungkin much better. Macam me myself pula, mungkin saya bercakap kuranglah mengantuk. Kalau dalam kelas dapat berjalan, lagi kurang mengantuk tak. Kalau duduk je, blood circulation kita tahu kan, dia mungkin dia
Apa? Kita akan rasa cepat letih. Okay, back to this. Pernah kan kita dengar TLD, Top Level Domain? Kalau orang tanya kita TLD ni apa? So yang saya lompat dulu nah. Top Level Domain. Saya rasa you tahu sebenarnya. Kalau lah orang sebut EDU. Oh, EDU ni untuk education. Oh, I know that. Nah, kalau GOV untuk government, itu adalah top level domain. Sama lah MIL untuk military nah. Okay, kalau .com untuk apa? Commercial. Kalau .org organisation. So, yang ni kita panggil sebagai top level domain. Were established as category to accommodate internet user. So, kalau macam you all kan, macam you all ada email UiTM kan, student ID at itulah uitm.edu.my tu. So, kalau kamu nak mohon apa yang official, pakailah kalau .edu tu orang nampak lah percaya sikit. And then kalau dapat yang Gmail biasa tu pun boleh, tapi kau boleh letaklah nama yang bersesuaian. Okay, so TLD ni kalau kita tengok juga, kalau kita dapat macam link, kalau macam .gov, tapi orang nak ni kita kan nak tahu kan nowadays ni banyak kan scammer tu. So kalau kamu tengok link tu pun careful juga. Kalau .edu je tak ada ending kat belakang ni, inilah think twice lah maksud saya nah. Kadang-kadang ada macam kan sekarang ni adalah bantuan rahmah lah apalah. Kalau bantuan rahmah.com je, curious juga. Kalau ada .gov, pelik-pelik kat belakang tu pun kena concern juga. Nah, at least kita secure ourselves. Sebab kalau kita tengok mangsa scammer ni bukannya orang yang calang-calang, bukan petani je. Kadang-kadang orang yang educated pun boleh terkena. So maksud saya bila tengok kadang-kadang kalau ada special macam hypertext. Okay, text ni boleh klik. So bila you pointing mouse you dekat certain wording tu, kalau dia pop up dia punya link ke mana tu, tengok-tengoklah juga nah, takut link yang ni lah yang unexpected ni nah. Okay, DNS. Okay, dalam internet addressing kan kita ada DNS, TLD, sama juga macam kan .au, .my, .sg, .id Indonesia ke. So kalau yang .my kat belakang tu kita tahu lah itu belong to Malaysia tak. Nah, so okay lah, at least kita boleh tahu lah kat belakang ni ada token sebab boundary ataupun je lah ataupun dia punya negeri mana. .com, .org tu mungkin susah nak differentiate kan. So kalau again kalau IP address ni kita ada alamat kan. So alamat betul lah kalau kamu cakap setengah orang dia suka ingat nombor punya notation ni. Nombor punya notation setengah orang dia suka ingat contohnya www.fb.com. Okay, fb.com Federal Bureau dulu kan kalau kita tengok sejarah ni kan fb.com ni Federal Bureau ni macam kita punya Jabatan Pertanian je lah. Dia beli domain tu, tapi Facebook willing to buy this domain ni, dia ganti dengan FB. Dulu dia come out dengan full name kot if I'm not mistaken. Tapi tak apalah. Dengan kata lain kan, orang beli domain tu and then dia sell kepada Facebook. Dulunya Federal Bureau. So itulah sebab kita nak nama tu, we say the price, we will pay. Mungkin kalau orang yang betul-betul ni lah yang nampak in term of ni lah, mungkin business oriented ataupun money oriented tak. I mean untuk satu nak dari segi reputasi tak, mungkin nak nama tu lagi senang ingat. Okay lah, so bila sebut address ni ada yang text notation, ada yang number punya notation. Semua orang suka ingat yang ni, tapi bila ada IPv6 kan pakai nombor hexadecimal ni, yang ni lagilah saya pun susah nak ingat yang ni sebab ini hexadecimal. So dia boleh sampai ni pun sama juga kan, kita ada million, billion, trillion, undecillion ni yang ke berapa ni? Yang ke 10 ke berapa ni? 10,000 juta ke apa saya nak sebut. Tapi tak apalah, saya pun kadang-kadang saya cari kat maklumat tu, tapi bila tak praktis, tak apply, itulah. Kan kalau sebut million, lepas tu billion, lepas billion trillion, lepas tu octillion ke apa ke undecillion. So itulah. Okay, again kita back to yang tadi kejap. Okay, DNS, Domain Naming System. Dia akan assign name and address to the computer links to the internet. So dia lah yang akan bagi nama dan alamat kepada komputer. Okay, apa beza pula static address dengan dynamic address? Dynamic berubah-ubah. Ingat tak at one time
dulu kan kalau kita pakai static address, orang nak apa kata nak hack ataupun nak macam nak send a virus ke apa ke senang. Dia pakai alamat tetap. Tapi kalau dynamic ni dia berubah-ubah. Tapi kalau itulah kadang-kadang ikut logik kan macam mana ya. Dia pakai dynamic address, dia boleh berubah-ubah alamat dia, tapi server dia akan tahu. Kalau kita request, dah tahu dah alamat dia. Dia akan send balik ke alamat yang tadi. Mungkin saya buka pukul 10 malam nanti, okey dia pakai alamat lain pula. Bila saya request, dia akan send ke alamat yang saya request tadi. So dia tetap tahu. So static and dynamic address pun kalau you ni lah, kalau ada rezeki you all further study untuk lah, mungkin untuk bachelor networking ke nanti ataupun bachelor net centric ke, mungkin you go deeper and deeper. Okay lah, so DNS ni untuk nak bagi nama dan alamat kepada device tadi. Tak semestinya komputer tak. Kan kita ada Mac punya IP address nah. Sebab setiap device tu dia ada dia own address. Sama lah macam you nak communicate dengan CCTV ke. Macam memang saya pun kadang-kadang kalau malam saya rajin juga saya turn on my CCTV kat depan pintu tak. Kadang-kadang saya dengar footstep je. Scary juga sebenarnya. So tak apalah, saya pakai SIM network. CCTV saya pakai SIM network dengan laptop saya ataupun phone saya. Saya pakai wifi yang SIM network. Saya boleh view. So tak apalah. Okey, berbalik ke tadi. So DNS dia akan bagi nama and alamat. So kalau TLD tu yang ada tu lah edu, gov nah. So nama 3 karakter yang kat tengah-tengah tu. Okay, and then kalau 2 letter yang kat belakang pula selalunya dia based on ni lah boundary kat belakang. .au Australia atau ID Indonesia. ID India ke Indonesia? IN, tak apalah nanti ni lah boleh find out. Kadang-kadang saya pun sebut tapi I track myself juga. Saya perangkap diri saya. Tapi tak apa. Dia bagusnya biar kita tahu apa yang kita tak tahu tak. Okay, IP address or internet address is made up of 4 numbers separated by dot or period. Okay, kalau IPv4 dulu kan, memang nombor dia akan dia ada 4 nombor dipisahkan oleh titik. Dulu kalau macam kami di Perlis kan, 10.20, kalau saya nak masuk laman web Perlis saya tak akan type lah www.perlis dulu. So dulu kalau kami 10.20 okay, dot 1.11. Anda tahu dah, ini adalah website untuk laman web UiTM Perlis. Okay, if I ask you kan, macam mana kamu nak tahu nombor IP address ni? Macam mana ya? Nak kena refer kat website ke? Okay, masa ni lah kita akan practice balik. Kalau kita nak tahu IP address, boleh je guna DOS command. Okay, for those siapa yang work with the Windows automatically ada DOS command. So kita boleh type command dekat DOS untuk nak tahu tu lah IP address untuk certain laman web. And then dekat DOS command ni lah juga kita boleh tahu server ni okey ke tidak. So pakai DOS command juga. Itulah kelebihan. Walaupun kita work with multimedia kan, tapi dia tu lah kita nak tahu server tu okey ke tidak. And then macam ingat tak dulu kita ada MH370 lah yang pinging tu. So guna command macam tu lah. Kita boleh ping to certain IP address, nak tahu dia alive or not. Kita boleh send a short message and then waiting for a reply. So itulah, tak apa nanti saya sebut je kalau saya nak tunjuk mungkin masa kalau kita jumpa kat lab session, saja kat last session macam week 12, 11, 13 ni kan. 11, 12, 13 sebenarnya saya akan mungkin benda yang tak perlu with multimedia, tapi saya nak cuba kaitkan tu lah. Oh, DOS command guna juga ya. So macam mana pula kami guna Macintosh. Kalau Macintosh ada Unix command. So Unix command ada kelebihan dia juga. Dia ada command-command dia untuk kita nak check IP address ke, kita nak check ataupun nak transfer a file. Tapi kena explore. Okay lah, so dekat sini kan kalau kita tengok macam IP address sebenarnya kita akan pecahkan kepada lah. Contohnya macam kita ada yang mungkin kita boleh set, okay kalau sebelah ni mungkin contohnya Perlis katakan, dekat sini pula mungkin satu ni Perlis katakan, sebelah ni mungkin UiTM ke apa ke, mungkin dia ada pecahan sebab saya nak detail out pun satu I raise my hand, saya tak apa familiar, tapi itulah dia nak classify dan juga
each belong to whom tak, ataupun to which computer. Okeylah, saya mau fasil sebab kalau betul kalau tersembang selit benda yang unrelevant ni dia mungkin tak berkait, tapi bagusnya as a food for thought. Maksudnya satu bahan untuk kita nak berfikir, oh benda tu tak pernah dengar, benda tu macam contradict. Tak apa, bila sebut contradict bagus. Saya belajar, saya pun as a student dulu, bila contradict saya akan cari balik. Oh mungkin ada benarnya yang orang tu cakap, tapi mungkin yang dia cakap tu macam tu, mungkin ada another information yang mungkin more convincing lagi. Okay, each internet service is implemented on internet server by dedicated software known as Diamond. Okay, Diamond ni apa ni? Diamond ni actually a software yang running kat belakang. Okay, Diamond ni kita agent program that run at the background and wait to act on request. Bayang kalau dekat server kan, katalah server Yahoo ataupun server YouTube, ada orang request lagu, dia akan send lagu kat kawan tu. Ada orang request movie, dia akan send kat kawan ni. So Diamond ni dia a program dedicated software ni, maksudnya software khusus macam ditujukan khas untuk server ni untuk nak entertain bila ada request daripada klien. So dia running kat belakang, so bila ada je dia akan react. Okeylah, so bila kita cakap balik kan services yang ada kat internet, kalau saya tanya kan, apa yang kita boleh buat dekat internet? Betul, kamu cakap macam-macam boleh buat. Kamu boleh buat booking bilik, kamu boleh buat social networking, kamu boleh watch YouTube, kamu boleh share Google Doc, kamu boleh buat Canva, kamu boleh buat macam-macam lah boleh. So banyak lagi yang lain sebenarnya kita boleh work with. Kalau kita nak cakap dari segi ni, nak monitor network ataupun nak buat network analysis ke apa ke, kalau ikut career prospect kan, bukan kata kena belajar multimedia, kena kerja graphic designer, kena jadi videographer, kena jadi content content creator ke apa ke, tapi sebenarnya boleh multimedia, boleh jadi multimedia programmer. Kamu mungkin boleh masuk ke bahagian mungkin web publishing ke, ataupun multimedia punya delivery punya ni ke. So bagi saya boleh, cuma kita nak sacrifice tak sweat and tear, peluh dan keringat, peluh dan air mata ni. Kalau macam network student lah, kalau tak nak sanggup berhabuk kan, dust and adalah term saya tak ingat dah. Dust and sweat and dust kot, lebih kurang macam tu lah. Peluh dan habuk ni mungkin dia terpaksa masuk bawah meja, check kabel, buat mungkin nak check device tu dah berhabuk ke apa ke. So multimedia ni nampak macam bukan kata senang dari segi nak buat content. Bila kita dah buat, nak deliver balik, nak jaga dari segi klien punya satisfaction tu pun it's not easy. Okay, kita move to another part. Okay, internet support services such as HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Lalu ni ada pula HTTPS yang secure tu. And then apa pula POP ni, Pop Mail, Post Office Protocol. Mungkin zaman kita nowadays kan, tadi saya terbaca tadi, pengguna email ada at one time tu kan up to sampai 8 million, 8 juta. Tapi nowadays, adakah orang dah baca orang baca email lagi tak? Email efektif lagi ke tidak? Apa pun dah share kat WhatsApp group. Apa share pun tak kat WhatsApp group. Kadang-kadang kita dekat WhatsApp group tu dah letak pula link description tu ada shared folder. Semua tengok kat situ je. Tak ada dah kat email. Biasalah kadang-kadang email ni mungkin consider as a spam. Kadang-kadang masuk dekat junk mail kan. Spam mail ataupun junk lah. Ataupun mailbox dah penuh. Kadang-kadang server mail tu down, dia bounce balik. Kadang-kadang file yang kita nak attach tak boleh pula lebih sampai berapa meg ataupun berapa gig. So itu antara few limitation. Tapi dulu kan kalau sebut post office protocol, pop mail ni memang well known lah ataupun most popular at that time. Sama lah dengan IRC ni. Microsoft Internet Relay Chat. Dulu kalau as a student kan, kalau tak install software MIRC ni, memang bukan lengkap lah dari segi internet user ni. Tapi sekarang kita dah ada alternatif kan. Macam saya tanya juga, SMS, siapa yang kerap guna SMS?
Asal mungkin tidak ada kot. Bayangkanlah kita nak type 256 karakter kan, dia akan charge 15 sen. Kalau kamu type 300 karakter, dia charge 2 kali ganda. Itu kalau SMS tak. Tapi kalau WhatsApp, you copy pilah apa-apa pun, panjang mana pun, read more tak. So ada services yang ada kat internet kan, seperti itulah apa ni, file transfer protocol, saya pick up random lah, FTP ataupun telnet, kita nak check either internet ataupun connection tu okey ke tidak ke. IRC, SMTP ni, simple mail transfer protocol, dia berkait ni lah rapat dengan port mail tadi. MUD ni apa ni, multi user dimension. Sekarang ni ialah kita ada apa ni, PUBG. Saya pun apalah PUBG, ingatkan PUBG dulu masa kan first time dengar tu, PUBG ke rupanya PUB, player unknown undefined, apa PU, saya pun tak pandai sangat tu dah, tapi tak apalah, rupanya PUBG tu PUB kan, apa player undefined battle ke apa tu, PUBG itulah. Kadang-kadang nama pun betul lah, dia ada akronim dia nah. So tapi tak apa, as a multi user apa ni dimension ni, dia yang ni berkisar kepada online itulah, game tak, macam banyak pengguna. Zaman dulu memang kalau Doom well known lah untuk apa ni, untuk internet user, dia more on macam virtual reality. Kamu explore lah ke bilik-bilik mana untuk nak apa, macam Mobile Legends juga tak, ML tak. So kalau lah one day dia boleh realise kan, dia ambil satu scene kan, satu real environment, and then kita acting as a tu lah, as a macam Mobile Legends karakter tu, mungkin more interesting tak. Tapi itulah macam Pokemon Go, yalah bagus juga, tapi bila di ban ni sebab mungkin ada rational juga kena di inilah tak dibenarkan untuk main. Okey, tak apalah, yang tu kan sebab sedikit kan, kalau kita notice kan, memanglah dalam internet ni kalau ikutkan banyak yang berkait, baik dari segi bandwidth, dari segi itulah, dari segi macam mana kita nak assign supaya orang boleh access kat situ, kita nak set permission ke apa ke. Sama macam kita nak share folder juga, as a viewer, as a collaborator, boleh apa ni, boleh edit, boleh upload file, ataupun boleh view saja, tak boleh download. Okey, nak kan cuba kita move on to yang second last part kita, tentang multimedia on the web, ataupun kita nak move to mobile multimedia nanti. So kalau multimedia on the web, dia still lagi kita talking about web, and then content tu will be published over the web. Bagusnya dari segi tu number of user. World Wide Web, kalau saya pun bila sebut sejarah nama-nama orang ni, minta maaf lah sebab saya tak minat sejarah sebenarnya. Saya tak, bukan tak suka, saya tak peminat. Mungkin zaman saya dulu saya tak wajib lulus sejarah SPM. Kan SPM bertulis hari ni kan dah bermula. So itulah, sejarah diwajibkan, terpaksalah kena tahu juga dari segi sejarah ni. Tapi tak apalah, kalau kita as a computer science background kan, at least kalau orang sebut, oh Tim Berners-Lee, oh dia adalah orang yang design tu lah World Wide Web. World Wide Web ni apa pula yang kita tahu kan, www.fb.com. Nak cepat pula sekarang ni fb.com je, tak tulis pun www tak. Okay, it is a protocol for linking multiple document located on the computer anywhere within the internet. So mesti kita cakap tadi lah. Okay, kita ada web apa? Kita ada website. Okay, website ni pula, website ni selalunya apa dia? Website ni alamat ke apa ni? Website ke web page? Okay, bila sebut web page kita ada banyak muka surat. Kan ada banyak muka surat. Ini web page pertama, web page kedua, ni kan web page kedua. Okey, selalunya kalau website ni kita kalau saya mungkin saya claim sebagai alamat dia ataupun address. Dengan tu orang panggil apa ni? Ataupun address lah. Ayat mudah dia website ni address so kita akan sebut address. So alamat ni dia akan pergi ke web page. Selalunya dia akan pergi ke page yang mula-mula. Yang ni pula kita panggil homepage. Homepage, page yang mula-mula. Homepage, selalunya homepage ni file dia kalau dulu file dia mesti .index, .html, index.html. So kalau file pemula dia akan start with index.html, ataupun inilah PHP ke ASP ke, dia start with index. Mungkin kita lebih cakap pasal teknologi kan, mungkin saya agak outdated sikit sebab dulu kami create website guna lupa apa dah. Ya Allah.
pasal Papua website lah. So kami guna certain software tu untuk nak buat website. Tak? Front page rasanya if I'm not mistaken. Kami guna front page untuk buat ni lah, buat website. Okay, so kita ada web page, kita ada kita ada home page, kita ada apa lagi? Okay, semua benda ni dia akan letak dekat kita punya web server. So web server lain pula. So orang lain nak access kat web server, dia akan request untuk nak ni lah view kita punya web page. So bila dia masuk kat website kita, ada ke tidak available tak page-page tu. So tak apalah, nanti mungkin just terminology lah. Okay, HTTP dia allow ataupun dia provide rules for simple transaction between two computer on the internet. Perlu ke tulis HTTP, HTTPS? Memanglah kadang-kadang kita tahu kan, kalau kita letak kat server tu, dia orang server tu dia case sensitif tak? Sebab kalau macam certain server, okay macam web server ni kan, setengah tu dia case sensitif, kamu kena tulis huruf besar semua ataupun huruf kecil semua. Setengah tu dia tak kisah dari segi sensitivity case untuk address tu. So itulah kadang-kadang kan bila talking sebab protokol ni kan ataupun peraturan dia, kalau pakai macam Apache server, okey kot, maksudnya dia tak ada masalah. Kalau pakai yang lain pula, mungkin ada masalah dari segi case sensitif pula. Okey, HTML. Okey, dia itulah HTML selalunya kita boleh guna kalau ikutkan Word, Excel, PowerPoint pun boleh save dalam format HTML. Setengah orang buat HTML guna ni je, guna Notepad pun boleh, guna Notepad Plus pun boleh, nak create HTML document. Okay, it's a document format for presenting structured text mixed with the inline images. Just imagine macam ni. Most of the computer dia akan ada operating system. Selalunya kalau ada operating system Windows, dia akan come up dengan, kalau dulu dia bekalkan dengan Internet Explorer, tapi nowadays dia bekalkan dengan Microsoft Edge. Microsoft Edge boleh buka HTML file. Kenapa kita tak buat slide pakai HTML? Paparkan dalam bentuk web ni lah, kita guna web browser. Kalau kita nak kena ada PowerPoint, kena install PowerPoint kat komputer kita. So sama juga, setengah orang macam save PDF file kan. So save PDF file kalau boleh buka kat browser lagi okey, tak semestinya kena ada Adobe Acrobat tak? Adobe Acrobat Reader. So kadang-kadang kita kena play safe juga. Kalau kita buat macam ni kan, kita tak risau dah. Ada ke tak ada ke PowerPoint, Microsoft Office kita mungkin crash ke apa ke. Nah, maksudnya at least ada a solution. Sebab tu setengah orang dia suka type kan, dia pakai notepad je. .txt ke rich text file, RTF ke apa ke. Kalau kita pakai DOCX tu nak kena ada Microsoft Word. Kalau DOCX pula, Word version lama tu. Itulah kadang-kadang, itulah nah. So dengan kata lain kan, so HTTP ni untuk nak boleh kita access laman web. Laman web tu mungkin ditulis guna HTML. Ni tak cakap lagi pula dynamic HTML. So dia, itulah ilmu Allah ni cukup luas memanglah. Kita nak mendalami semua pun mungkin kalau sempat, tapi tak tahu. Kalau bagi saya kan, yang kita dapat ni macam saya pun saya admit juga mungkin sedikit je daripada itulah selaut punya ilmu tak. Nak seluas lautan punya ilmu. Okey, betul kalau orang cakapkan lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita tak tahu. Nah, tapi itulah satu motivation untuk tak apa, kita tak tahu pun tak apa, at least kita dengar term tu, yang ni yang what they mean tak. Nah. Okey, apakah tools untuk World Wide Web ni? Yalah, kalau web server, kita kena ada server. Kalau tak ada server, pakailah browser apapun nak access macam mana tak. Kena ada web server, nak tengok laman web kena ada web browser, Google Chrome ke, Mozilla Firefox, Safari, Opera ke, Edge ke apa ke. Okey, kalau search engine pula, kadang-kadang kita pakai je lah, pakai mana-mana search engine yang available tak. Okey, web page maker and site builder. Okey, sekarang ni itulah kalau Canva dah boleh buat web page, and then kalau nak guna Google Site pun boleh buat web page. Kalau nak pakai Wix ke apa ke, kalau boleh buat web page maker and site builder, lagi okey. Sekarang orang dia nak domain sendiri. Lain pula nah. Plugin and delivery vehicle. Sebut plugin kan, Flash. Adobe Flash Player discontinue tahun 2021 kalau tak silap, saya minta maaf, saya dah terlupa dah tahun tu, saya minta maaf nah. So Adobe Flash Player plugin
dah discontinue, tapi dia still lagi boleh dimainkan. Mungkin adanya HTML5 ke membuatkan still boleh lagi SWF dimainkan. Kalau tak boleh pun mungkin adalah alternatif untuk dia pun nak convert ke certain file format. Macam kita juga, kita as a user kan, pernah dengar tak Tor? Tor ni apa ya? Tor ni actually the Onion Research browser. Selalunya kalau macam, kalau kita tengok kan, orang jahat dia takkan nak guna WhatsApp group kot nak buat apa ni, nak buat aktiviti jahat dia, illegal punya operation. Mungkin dia pakai third party ke ataupun dia pakai cara lain ke. Janganlah pakai yang quite common, bukan satu ilmu tak. Tapi dari segi tu lah, dari segi nak asingkan tu. Browser ni boleh tak kita nak guna ni? Kalau nak try to search and try to download and install, boleh ke tidak the Onion Research browser ni? Macam kita lah, kalau setakat nak Google ni kan, nak guna search engine Wikipedia ke, yang ni kita call as a surface web, kat atas je. Tapi kalau lah you all ada login sendiri, kamu boleh tengok you punya student portal, academic information. Saya tak boleh tengok kamu boleh tengok kamu punya medical record, kamu boleh tengok katalah apa lagi. So mana yang membabitkan, selalunya login dengan password tu, selalunya kita talking sebab deep web. So kalau macam dark web ni pula, mungkin tu lah memanglah kata dark web ni macam an iceberg tak? Nampak kat atas kecil je, tapi di bawah tu rupanya banyak lagi lingkaran dia kat sini ni. Macam dark web pun contoh macam human trafficking ke, drug trafficking ke, ataupun any illegal activity information. Selalunya yang tu mungkin dia akan pakai special browser seperti ni lah, seperti Tor ni. Tor ni. Tapi tak apa, yang tu mungkin dah berkait kepada security, how to work with a different set of client. Kalau multimedia kita ni kat mana sebenarnya? Kalau ikutkan, kalau tak ada password apa, jump into this category. Kalau kita nak set a password untuk certain group of user je, mungkin kita boleh masuk dalam this category untuk selected user saja. Okay lah, so tak apa, kita more faster. So really sorry ni kalau dull moment sikit walaupun kalau lecture saya pun memang saya tahu dah walaupun dah almost 10 to 10 dah. Tak apalah, kita ambil masa sikit lagi. Okay, back to mobile multimedia. So kalau ikutkan ialah multimedia, kalau over the web macam-macam yang we need to consider tak, bandwidth lah, user lah, dari segi browser, dari segi pages. Kamu nak buat scroll down ke nak buat different pages nak kena buat button banyak. Kalau scroll down nanti sampai ke bawah pula, nak kena naik ke atas ke tengah, boleh je. Tapi kalau buat satu page, dia kena loading semua tak? Ke bila kita pergi ke bawah baru dia loading kat sini, lepas tu dia loading kat sini. So kalau kita buat different page satu, nak tengok page kedua baru dia load page yang kedua, nak tengok page yang ketiga baru dia load page yang ketiga. So okey juga kalau ni dari segi loading. Kalau yang ni loading dia, saya rasa macam dia rugi juga, dia dah load semua ni kan, tapi kita tak tengok pun the rest of the content. So banyaklah yang we need to consider. So tak apalah kalau kita tengok nowadays kan, dengan adanya iPad, tablet, smartphone, dia boleh deliver everything. Bila sebut everything tu, all multimedia element, termasuklah teks, grafik, audio, video, animation. So dengan kata lain, ada interaction ataupun dia allow interactivity. So dia as a mobile entered daily life, betul ke life improve? Betul, saya pun nak kata sebab tak kena yang ni sebab macam put a question mark juga. Kan bila ada macam tak tahulah disruptive ataupun disruptive tahu kan. Kadang-kadang kita tengah tengok konten YouTube, tiba-tiba ada pop up WhatsApp. Kena baca ni dan kena reply ni, menarik ni, kena tahu ni. So itulah kadang-kadang kan tak buat pop up, kita tak ni pula. Tengah-tengah watch benda tu, ada somebody call. Nak pick up call ke nak reject call. So, adakah tertangguh dah kita punya video yang nak tengok tadi tu? Dari segi stay back sampai lewat malam ke? Betul lah kalau cakap everything dekat our fingertip kan. Nak buat kerja sekarang ni kat mana-mana pun boleh. Work online, anytime, anywhere. So betul, yang ni memang saya tak sangkal yang ni. So boleh buat kat mana-mana. So macam kerja kita as a computer graduate kan, memanglah orang tak nampak, tukang rumah nampak juga bumbung tak siap, dinding tak cat,
tiang tak apa ni, tak polish ke apa ke, nah, simen tak tile lagi. Tapi kita orang mungkin nampak relax, tenang je. Selagi tak buka laptop, serabutnya tak nampak tak. Database pun tak nampak. And then macam mana nak develop, nak buat programming Python tak Python. So tak apalah. Itu nature kita. Nah? Bila work kita komputer, orang tak nampak sibuk kita. Nampak tu lah kalau dengar lagu pun ada yang query. Kenapa lah buat kerja sambil dengar lagu? Nah? Tapi sebenarnya untuk nak mungkin nak motivate ourselves. Tapi tak apalah, dengan kata lain kan kita think positif lah. Nah. Dengan adanya new device ni, dia boleh improve our ni lah, dari segi communication skill, nah, dari segi mungkin daily activity, nah, dari segi work performance, nah. So social media has reconnect friends, family, classmates by making communications easier and more interactive through multimedia. So nowadays kan, nak communicate dengan family member, kalau dulu kalau nak travel, nak kena study abroad, overseas kan, kalau nak pergi 4 tahun kan, salam tu memang inilah, memang seolah macam pergi berperang tak, belum tentu balik hidup atau mati tak. Tapi nowadays ni kat iPod boleh video call, touchdown dekat mana-mana ke, boleh give a video call, share image, and then boleh track pula anak dia kat mana. So macam-macam tak. So kadang-kadang kita rasa seronok, kadang-kadang seems like we are kena commit, maksudnya kena get involved. I mean sila, kalau orang tanya takkan tak jawab. Nah? So kalau orang ni takkan kita tak tengok tak tu, tapi tak apalah, apapun think positif nah. So email and text message and video clip are everywhere nowadays nah. So dengan kata lain kan, kalau saya mau faster untuk yang part yang ni kita start to think lah nah, dengan adanya mobile dan multimedia, tak kisahlah over the internet ni, adakah dia boleh merubah kehidupan kita. So altering dah kan merubah nah. Betul tak dia boleh merubah kualiti hidup kita? Tak tahulah kamu rajin berjaga malam ke, kamu banyak tengok skrin ke, mata dah berbinau ke, ataupun dulu orang kata ada radiation effect ke, kalau kamu banyak engage on phone macam ni, hopefully itulah dia akan merubah kualiti kamu, kualiti kesihatan kamu, and then dari segi kamu boleh interact socially, kita nak jadi introvert ke extrovert ke apa ke, tak kisahlah kita dekat working environment ke, dekat education sector ke, ataupun kita as a worker ke apa ke, at one day, at one time nanti So I do hope dengan adanya gadget dan juga teknologi ni, kamu bolehlah differentiate which one yang kita nak ke arah ni lah, ke mana tak, nak kebaikan ke ataupun yang the other side So kamu nak run a business, go ahead. Kamu nak improve your economy pun okey kadang-kadang itulah. Banyak yang tak tahulah, yang kalau saya kata leka, saya tak ada fakta yang ni, tapi banyak juga student saya buat tentang FYP project tentang big data analytic, data analysis tu. Kalau cakap pasal social media ni, cuma certain part je dia orang tak mampu nak reveal, takut biasalah kan, kalau bila reveal kerisauan orang tu, tapi insyaAllah masih lagi peringkat terkawal. Mungkin banyak yang ke arah positif punya ni. What I to say tu lah, memang banyak kalau kita cakap pasal e-sport kan, habis tu macam mana yang dekat tradisional punya ni, yang tu pun tetap ada, bukannya diketepikan. So cuma kita boleh, inilah mungkin bakat orang mungkin more on screen, bakat orang pula mungkin on field tak. Okay lah, so dekat sini kan kalau kita notice kan multimedia ni, kalau kita ingat kita first chapter kita, kat mana banyaknya multimedia? Multimedia widely used dekat area dalam perniagaan, dalam business, retail. So yang saya tak baca lah one by one, sama ada kita nak buat promotion ke, ataupun nak marketing kita punya produk ke, selling and buying produk ke. Okay, banyak dekat business process. Yang keduanya mungkin banyak dekat education sector. Jadi nak buat quiz boleh buat online, tapi based on honesty, kejujuran. Kita based on trust. So dalam education, boleh belajar at any time. Ada recorded, boleh tengok at later time. Tak dapat join pun at later time. So education, kalau kamu kata buat quiz online, memang orang terseronok tak? Tapi kalau kita slow, kita punya line asyik terputus je, dah lah attempt 2 kali je. So
unfair ke apa benda tu. So itu pun yang we need to consider and improve. Okay, banyak lagi kat mana lagi kalau kita ingat bidang field of multimedia ni selain daripada business, education, public places dan juga at home. Nah, dekat rumah sekarang ni entertainment boleh reach our ni lah TV set kat rumah. Tak perlu pergi panggung wayang dari segi petrol cost, tiket, parking, nah, dari segi popcorn lagi. Bukan kata tak bagi, bukan kata tak nak support industri. Kalau certain group of people, mungkin they need to ni lah think which one best suited for their ni lah economy or family punya member. Nah. Okay, nowadays travelling. So bila sebut travelling kan, bila cakap pasal mobile multimedia ni, nak melancong nowadays, nak book tiket ke, tiket ferry ke, dulu nak beli tiket ferry kalau Perlis kena datang kat sini. Tapi nowadays sejak adanya online, more easier boleh book ni lah, mungkin a day before ke. So kan kita ada Pure Play. Pure Play ni maksudnya semua online. Jual online, bayar online, dapat online. Nak jual e-book ke, nak jual lagu ke, movie ke, itu Pure Play. Kalau click and mortar, selalunya kita order online, bayar online, dapat secara courier sampai kat rumah, katakan. Kalau itu click and mortar, kalau click and brick pula, biasanya dia kalau if I not mistaken kan, traditional method. Kita kena pergi kat kedai, bayar duit cash ke apa ke, ambil barang bawa balik. So adalah terminologi, tiga terms yang slightly different. Macam click and brick, click and mortar dan juga itulah Pure Play. So travelling industry, betul lah orang cakap kan, you cuma manage je, jadi third party, macam dropship enggak. So tak apalah, sebenarnya banyak multimedia ni dia boleh jump to, kalau bagi saya kan, ke mana-mana boleh. Kalau education ke, perniagaan ke, travelling ke, game industry ke, you nak work with a public ke, nah. So macam mana kita nak buat weather prediction ni, ataupun kita nak set location, nak based on ni lah current location, apa API kita nak guna nanti kan, kan boleh buat kan API, application program interface untuk nak cari coordinate. Sama lah macam kita work with ni lah augmented reality. Kamu boleh share kamu punya kamera. Sama macam kita work with ni lah punya apa tu, macam Waze tu, you nak kena turn on you punya location, you punya kan dari segi apa ni, kadang-kadang file, folder, kadang-kadang rasa macam curiosity tu ada juga. Nah. Okey, tak apalah, dengan kata lain kan, so multimedia ni kalau kata over the web ke, over the mobile ke, bagi saya ni too broad. Too broad maksud saya dari segi career prospect ke, kat mana kita nak jump in ke, nah. So banyak. Okey, kalau back to yang ni kan, yang ni mungkin agak rich tech sedikit, nah. Okey, kita tahu kan bila kita working with multimedia hardware, bila cakap pasal multimedia hardware ni, komputer, ya, one of them. Nah, and then kalau phone pula, smartphone, multimedia hardware ke? Yelah multimedia phone. Kalau tengok iPhone yang terbaru ni, tadi ada student saya share video, dia ke Langkawi, dia duduk kat, kan ada firework kat Langkawi ke? Accidentally, dia pun terkena masa tu, sebab firework tu terbalik macam mana tak? And then, ke arah dia orang. Tapi banyaklah yang, okay, tak apa. Nak cerita ni, so how he capture by using tu lah latest device untuk nak zoom untuk certain object tu. Kalau DSLR dulu very powerful, tapi kalau small device, dia punya dari segi capability dia ataupun dia punya ni kan, boleh setara dengan yang apa tu, ada device tu, which one orang most preferred? Of course dia pernah yang kalau boleh all in one. You nak make a phone call, ada benda ni. You nak work with the camera, ada. Nak record a video pun kat sini. You nak preview pun kat sini. Okay lah, so bila cakap dari segi hardware, operating system, system program features, dekat different devices ni they have their own lah. Kalau tengok kat ayat ni kan, dia kata features they are different that many brand of tablet and smartphone available in market. Maksudnya dia bergantung. You work with OS macam ni, ini kelebihan dia. You guna hardware macam ni, ini kelebihan dia. So kalau kita willing to pay, mungkin you will ni lah experience. Otherwise bukan kata suffer is mean kita menderita tak, tapi mungkin kita tak
mungkin tak appreciate that the beauty ataupun the latest features yang available. Okay, device kita macam, of course kita ada semua SIM card kan. SIM card, SIM ni stand for Subscriber Identity Module. Card can be seamlessly swapped among handset. Kan kita simpan data kat SIM card ke, kat memory ke, bila kita berpindah, bila kita nak clone phone ke apa ke, ni to consider juga daripada SIM card, daripada memory ni. Okay, 3G, 4G, 5G, yang tu sebenarnya berkait dari segi speed untuk kita nak tu lah. Mungkin nak access certain content. 3G and 4G are communication protocol that governs this movement of information on the radio connection between handset and tower. Third generation, fourth generation dah. So kalau dengan kata lain, kalau kan kita boleh check kan coverage 5G macam mana, and then device ni masih lagi okey ke tidak, dia stick dengan 4G. Long term evolution, LTE dan WiMAX. Dulu WiMAX kan quite popular for a while, and then nowadays mungkin dah tak setanding, tak boleh nak setanding dengan 4G, 5G tak. Biasanya persaingan tu memang macam kita juga. Kalau cakap tentang Bluetooth boleh transfer a file, tapi untuk short range ataupun short distance. Tapi kalau kita guna Wi-Fi sama juga. Bila full bar, okeylah kita dekat dengan dia punya access point dia, access point ataupun hotspot tu. Kalau jauh tu sekejap connect, kejap disconnect tak. So dari segi boleh kita nak strengthen dari segi length tu. Even macam pemancar pun dia boleh, tapi mungkin environmentally kena consider juga. Mungkin nanti burung, serangga yang berada sekitar tu akan terkesan sebab our eardrum cuma boleh retrieve certain decibel of number tak. Mungkin itulah yang another insect, serangga tu mungkin itulah tak bersesuaian dengan dengan wavelength yang inilah yang has been set. Okay, talking about operating system dekat mobile kan, memanglah kalau macam me myself, saya taklah mampu nak pakai iOS dengan Android. Takkan saya nak pakai dua phone. Mungkin saya zuhud dengan Android. Mungkin dari segi maintenance, phone murah dan sebagainya. Tapi orang yang mungkin concern dengan quality ke, willing to pay untuk iOS, tak apa, go ahead. So Android, iOS, kenapa tak work with the BlackBerry? BlackBerry ataupun okay, Maemo ke Migo ke, ini siapa punya ni? Nokia ke Samsung? Setahu saya macam Nokia punya ni. Okay, Nokia dia pun ada dia own operating system tau. Kalau tak silap saya kan, Bada ni belong to Samsung, kalau I'm not mistaken. Samsung dia nak buat operating system dia sendiri, tapi discontinue. Okay, Maemo and Migo ni kalau tak silap saya Nokia punya. Nokia ada phone dia, tapi dia nak buat operating system sama juga, discontinue. Mungkin dia tak boleh compete dengan ni lah, dengan Android yang ni lah, yang most popular over the world. iOS mungkin dia popular, tapi mungkin dari segi price range lah yang membuat orang limited sikit. Bila kita talking sebab programming kan, rupanya iOS ni dia use Objective-C, dia use Java for Android. Java boleh buat Android, so Objective-C boleh buat iOS. So macam mana dia relate benda tu untuk nak allow for communication, nak come up dengan GUI. So in other words kat sini kan, itulah programming powerful untuk kita nak, walaupun dah just 6:10 dah. Saya sempat kot, saya ambil masa sikit lagi . Okay, HTML5, CSS, JavaScript. Okay, allow us to construct hybrid app and save themselves the difficult of learning multiple complex language. Can we imagine? Mungkin saya introduce my student kan dengan Adobe Flash sebab kami guna ActionScript 2.0. ActionScript 2.0 bagi saya learning curve dia senang sebab dia direct 2.0. Tapi kalau for those siapa yang nak work with ActionScript 3.0 pun boleh dalam Flash sebab ActionScript 3.0 ni memang hanya ada dalam Adobe Animate CC. So kalau Adobe Animate CC memang nak tak nak kena belajar yang 3.0. So kalau dapat belajar yang ni dekat Flash boleh guna, dekat Animate CC pun boleh guna. So which one yang kita nak work with tak?
dengan ni lah, dengan apa, different programming language. Syntax ni lah, kalau talking sebab logic sama, cuma syntax je slightly different. So sama juga kalau working with director, dia pada lingo scripting. So nak lingo pula. And then kalau you work with AutoWare, dia ada dia own programming language, syntax dia lain. Tapi tak apa, what I to say kan, don't put too much worry. Bukan kata sebab ChatGPT ada, you nak convert Python ke C++, C++ ke Python, JavaScript, ataupun ke JavaScript ke, memang ada tools nowadays. Bukan kata kita tak perlu headish. Maksud saya, kalau we gain a concept, kita faham konsep dia, insyaAllah it's more easier for us untuk nak apply kat mana nanti. Macam kita talk sebab Objective-C. Apa Objective-C ni? Kan kita ada C#, C++, Boolean, C++, what's the difference? Tak payah tu, don't put too much worry. Okay lah, saya nak pergi ke yang second last slide kita sebelum kita mungkin sembang-sembang kejap ke, ataupun saya tengok yang another version of slide tu, sebab yang tu pun more on macam rich tag je, boleh Google, boleh ni, tapi saya rasa bagi saya tak ada technical part yang kalau untuk ni lah, untuk this slide, sebab dia bila kita nak rasa technical tu, bila kita jump into that area tu. Sama macam RWD. Saya pernah tanya my student degree. RW ni apa? Rear wheel drive, pacuan roda belakang. AWD, all wheel drive. Okey, kita ada responsive web design. Bila kita nak buat ataupun nak develop web, okay, it's a movement in developing method to deal with the difficulty of programming for many screen size. Yelah, bila we are talking sebab mobile device, mobile ni benda yang bergerak. Laptop pun mobile device sebenarnya. Benda yang bergerak. That's why kan kalau kita cakap pasal kita ni kan guna microkomputer. Microkomputer ni ada PC ataupun laptop. Laptop dulu memang kita takut sebab portable lah. Boleh bawa ke mana-mana. So bila kita ada different screen size, kita kena concern yang mana. So kalau based on RWD ni, typically advised is consider the smaller screen first. Bila kita nak buat, concern sebab screen yang kecil dulu. Sebab apa ni? Sebab kalau kita work with phone tu lah, orang akan work with phone. Kita tengok phone, biasanya kita akan tengok dalam bentuk portrait. Tapi kalau kamu guna laptop, biasanya kita akan tengok dalam bentuk landscape. Kita guna iMac ke Power Mac ke iMac, MacBook ke apa ke, kita akan tengok landscape. So kalau macam tablet, iPad, macam mana pula? Nampak nak macam square, nak macam portrait pun ada. So okay lah, in other words kat sini kan, dia concern kalau nak work with the web, dia kata consider kecil, screen yang kecil dulu. Okay, smallest screen first. So kalau kat sini works well, insyaAllah pergi ke yang bigger size tu, insyaAllah okay. Macam kita juga, kalau kita buat button nampak 3 macam ni, okay. Tapi kalau dekat phone mungkin dia akan nampak atas ke bawah. Kadang-kadang dia come up with triple dot katakan. So itulah bila kita jadi as a multimedia developer kan kita multimedia developer, ingat tak? Multimedia developer, kita akan develop multimedia project. So develop multimedia project. So bila dah siap dah semua tu, akan jadi multimedia apa? Multimedia title. Okay, multimedia title ni lah nak tengok dekat web ke ataupun nak burn kat CD or DVD. Kalau komputer lama-lama pun masih ada lagi CD drive kan. Komputer yang baru kena pakai USB punya sambung ke kotak DVD. Kalau yang tablet pula macam mana tak? Takkan nak sambung ke CD or DVD lagi. So itulah antara bila kita cakap limitation bila kita work with different device, different development specification untuk komputer setting. So saya rasa ini adalah slide terakhir saya rasa. So apapun, thank you very much to all of you. Thanks for watching, thanks for listening. Mungkin ada part yang unclear, confusing, yang tu saya mohon maaf sangat-sangat sebab yalah kalau face to face and then mungkin saya tak in hari ke apa ke, saya akan cuba balik ke Gmeet kita and then mungkin nak cuba tengok some sort of question yang ada. Tapi kalau saya tak sempat jawab ke, mungkin soalan tu saya akan minta organizer mungkin copy and paste ke, share with me, and then saya provide satu medium Padlet. Sebelum tu
sebelum saya terlupa kan, okay, boleh go to my Padlet kejap. Lagi saya akan back to Q&A nah. Untuk yang ni kan apapun, thank you very much sangat-sangat lah to all of you nah for your kind attention, for your commitment nah. Walaupun mungkin session ni banyak saya je yang keep on talking, tapi ada part yang mungkin dull moment, unclear, confusing. Tapi tak apa, bagi saya kan sebab mungkin saya pun as a student dulu, kadang-kadang bagus juga. Tak clear yang tu kita boleh cari semula. Contradict, kita cuba find which one is true tak. Mungkin saya stick dengan apa yang lecturer saya pernah cakap dulu. Mungkin saya berpegang macam tu. Kalau dia silap, mungkin silap juga saya sampaikan kepada anda. Tapi tak apalah, yang ni mungkin tak merubah akidah. Ilmu Allah lepas. Okay, untuk Padlet kan, kejap saya nak buka browser kejap. Okay, kalau kamu go to Padlet, kejap. Okay, yang ni minta mana, ini cuma just an alternative nah. Apa saat lagi saya paste dekat apa ni, dekat chat column tu. Okay, nanti kalau you have any question, mungkin saya akan, kalau saya tak sempat jawab hari ni ataupun besok ke ataupun next week ke, nanti kamu boleh tengok at later time lah. Okay, boleh go to padlet.com/Arzami nama saya, and then go to Q&A nah, question and answer. So yang ni tak ada password apa, siapa-siapa boleh tanya, ataupun siapa nak tolong jawab pun boleh juga. Mungkin sahabat kamu tanya, siapa yang nak tolong saya boleh tolong jawab. Kalau saya ada jawapan saya, mungkin saya akan jawab juga di bawah tu. Nah, so ini salah satu medium lah, mungkin saya rasa macam bukan kata in hari, saya okey je. Sebab kalau mungkin sebab amanah kan, ialah macam kelas kita kan sejam 50 minit. Okey, tak apa. So kat sini satu medium, kalau nak post any question lah, cuma jawapan post any question, jawapan saya akan cuba ni lah, saya akan cuba jawab nanti. Tapi jawapan tu bukan kata saya nak ambil daripada ChatGPT je, mungkin mana yang based on my knowledge ke, based on my understanding ke, saya akan cuba jawab nah. Okay lah, so buat masa ni memang kosong lagi. For those siapa nak attempt to post a question, boleh je. Kalau saya tak sempat jawab nanti, mungkin saya nak balik ke Gmeet dulu. Nah, so saya stop sharing kejap nah. Nanti kalau perlu saya share semula screen. Okay, nah saya dah back to Gmeet. So kalau tengok dekat chat kan ada kejap nah, baru nak tengok. Saya pun Okay. Oh, Netflix. Saya nampak perkataan Netflix dulu nah. Player Unknown Battleground. Thank you very much. Saya nampak yang bawah je. Cik Lizam provide apa ni? Thank you Cik Lizam. Boleh saya paste sekali lagi nah. Link yang tadi tu, just Q&A je nah. Memang betul, kalau kita ni kan dia akan bagi yang apa macam dia divert ke link tu. Dulu Padlet kalau kita tulis Q&A tu, dia tulis Q&A je. Tapi lah ni dia apa tu, dia bagi yang divert kat belakang tu. Saya pun macam tak tahu kenapa dia buat macam tu. Dia bagi nombor yang panjang tu kan, dia tulis chapter 9, chapter -9-Q-A, lepas tu ada apa tu, nombor yang macam random tu kan. Nah, tapi tak apa, kamu cuba nah. So pun thanks nah Cik Lizam tolong share yang tadi. Okay, student please wait for the attendance link. Nah, okay, tak apa. Nah, okay, saya tengok balik, saya tengok ke atas dulu lah nah. Kalau dekat chat sini start daripada 9.22 tadi. Cik Lizam say okay. Player okay, Nokia sebelum ni pernah guna Windows Mobile SOS. Thank you very much ni Dr. Faizan. Something new juga bagi saya. Betul, Windows pun dia come up with Windows apa, CE ke betul. Dia ada dia own apa operating system juga. Kalau ikutkan Windows kan, ada satu YouTube yang saya pernah tengok. Dia nak promote apa tahu? Windows Phone ni, kalau kamu nak ambil gambar 3D, katalah kamu letak sandcastle atas meja, kamu just turn around sandcastle tu by using their software, and then dia boleh create 3D object untuk ni lah, untuk yang tadi tu. So in other word kan, setahu saya handphone atau mobile phone tu kena pakai Windows punya operating system dan kena guna software yang itulah relate with camera tadi tu. Nah, and then object tu pula boleh
import ataupun export ke ni lah, ke software lain. So itulah itu tentang apa phone tak. Saya rasa kalau nak buat 3D memanglah kalau nowadays ni mungkin kamu letak aje yang macam atas microwave punya oven tu kan, pasang tripod, mintalah someone pusing apa-apa kat bawah ke, tak perlulah kita turn around kan, kadang-kadang shaking. Tapi tak apalah, from time to time lah what I wanted to say kan, sebab macam me myself pun saya tak banyak get involved dengan tu lah, dengan yang real punya apa ni, macam virtual reality ke. Cuma kami banyak get involved dengan mungkin dengan ni lah, dengan apa ni, NGO ni lah, mungkin kat Perlis kadang-kadang dia minta kamu with a website buat konten tu, konten ni. Ini yang terdekat ni kami ada program dengan Thailand as a juri untuk dia orang buat tentang tu lah, virtual reality punya video content will be judged ni lah next few days ni. Tapi tak apalah, apa pun bagi saya kan, bila talking about multimedia ni kan, there are plenty. Oh, saya rasa banyak cek kat sini. Oh, apa pun ni lah, all the participant kan boleh ni lah, boleh link apa ni, boleh tender kot dekat link has been provided by ni lah, organizer ni. So ada any question tak? Mungkin nak secara verbal ke? Oh, kalau okay, thank you very much dekat Muhammad Ukai tak? Damiri. Bagaimana sistem operation Android dan iOS berbeza dari segi flexibility untuk app developer membina application untuk dua sistem tersebut? Oh, thanks Muhammad okay for that question. So saya nak jawab pun kalau tak apa convincing ke, kalau salah ke saya mohon maaf okay, macam mana dia nak buat apa ni, nak buat apa ni sistem Yelah, kalau okay, apa yang saya boleh cakap kat sini kan, kalau setahu saya kan, kalau macam Adobe Flash kalau kita nak publish kat mobile mungkin .apk tak, sama juga macam Game Salad. Kalau maaflah kalau saya tak apa menjawab ini, tapi saya try to relate yang tu dulu. Okay, dulu ada satu website tau, and then kita boleh download dia punya software dia call as a Game Salad, Game Salad, SALAD. So kita boleh buat dekat komputer kita, bila kita download software tu, buat game kat komputer kita, and then bila kamu nak publish ke APK, kamu kena masuk website dia semula pula. Yang tu masa tu saya tak pastilah sama ada dia keluar, tapi yang saya tahu dia apa ni, dia limit file size, dia keluar watermark at that time masa saya tengok tu. So dia boleh dapat APK file. So dia bagi software, install kat komputer kita, guna, and then publish APK. Tapi kalau kita nak buat macam app, nak memboleh kedua-dua OS tu, saya rasa mungkin kena depend on software juga. Kalau macam Flash pun atau Animate CC kan, setahu saya dia boleh publish ke APK. Tapi yang CC yang terbaru 2024 ni, saya minta maaf, saya pun tak explore lagi yang tu, walaupun ada install kat lab sebab saya duk guna yang CC 2020 je. Tapi saya rasa mungkin dia depend on software tu. Muhammad Ukaina, kalau Ukaina kalau tak apa menjawab, saya minta maaf sekali lagi. Tapi saya cuba cari lagi jawapan. Kalau ada, saya akan tampal jawapan di bawah soalan kamu nanti. So kalau macam mana nak buat flexibility kan, macam kita lah, kita nak orang kalau boleh biarlah cross platform kan. Kenapa kita belajar Photoshop? Sebab Photoshop boleh guna dekat Windows, boleh guna dekat Macintosh. Ni kita tak tengok lagi dekat Linux, Ubuntu. Entah dekat sana tak boleh apa. So bagaimana kalau kita kerja nanti? Kerja dengan company yang pakai Ubuntu. Oh, kita dah rugi kan. So kalau kita belajar software yang guna kat Windows saja, tiba-tiba kerja kan kena company tu semua pakai Macintosh. Software tu tak pernah pula guna, macam mana tak. So saya rasa yang ni pun nearly the same lah. Saya rasa mungkin maksud Ukay kan, kalau kita nak buat flexibility kan, supaya app developer bina application untuk kedua-dua sistem tersebut, saya rasa mungkin kena check software yang kita guna tu. So kalau macam yang saya boleh cakap kan, kalau Flash kamu nak mainkan exe file kat Windows, dia ada boleh publish setting EXE. Kalau kamu nak buat untuk Macintosh .app. Kalau app ni untuk Macintosh,
Macintosh komputer. Sama macam APK untuk Android. Kalau untuk iOS apa tu? Saya tak ingat nanti, minta maaf dah. Boleh terlupa pula. Memang saya tak guna ni. Tapi saya rasa mungkin kamu tahu kot dia punya extension file untuk iOS. So again, kalau EXE dan EXE untuk Windows, APP untuk Macintosh komputer, APK untuk Android, dan tu nak sebut tu, saya tak ingat yang untuk iOS tu. Saya rasa kamu pun tahu kan, bila kamu nak download apps untuk iOS, mungkin kamu dapat tahu dia punya file extension tu. So saya minta maaf tu, saya terlupa sangat-sangat pula. .ap bukan .img betul nah. IMG tu lain pula. Okey, tak apa tu. Thanks lah untuk soalan yang dekat Padlet tu. Yang lain kan sebenarnya kalau saya tak pasang soalan, so siapa nak turn on mic and then say something. Walaupun kita dah almost 20 past 10 dah. Saya okey je kalau nak stick sampai 10.30 ke nah. So any volunteer? So sorry once again sebab tu lah mungkin dari segi the way saya sampai convey this content to mungkin unclear ke, confusing kan, mungkin unorganized ke, sebab saya pun based on slide tu lah yang kami buat untuk nak cuba standardize dengan semua kampus. Cuma it's depend on tu lah, on lecturer masing-masing. Mungkin dia nak decorate ke, dia nak tambah-tambah lagi ke, ataupun nak letak some sort of mungkin another version ke. Tapi itulah sebab bagusnya kita tak terikat dengan itulah, dengan soalan test ataupun final exam lah. Cuma itulah yang apa yang saya boleh cakap kan, kita teori juga, practicals and so on. Memang of course okay, IPA, thank you very much lah. Okay lah, kalau iOS LPA nah, okay tak apa, thanks ya nah. LPA code untuk tak apa, it's okay lah. Okay, thank you very much Dr. Mak Faizan in supporting me to solve that question tadi. So I learn something juga. Dia sebenarnya selagi kita bergelar student kan, selagi kamu ada semangat teamwork kan, belajar dan sama-sama lah kongsi ilmu. Sebab what I can say kan, sharing is caring lah. So kalau kita tahu, kita kongsi. And then satu lagi, rajin-rajin lah bertanya. Sebab main intention kita nak cuba polish tu lah dari segi communication skill. Daripada pendiam ke, daripada ni ke, at least cuba tanya dengan kawan rapat dulu. Kalau kita nak tanya kat group, mungkin segan tak. So improve lah our communication skill and then dari segi managerial skill, buatlah ikut timeline yang diberi and then kalau boleh jangan berlengah and then dari segi managerial skill, dari segi technical skill pun jump into kalau boleh. Kalau kawan pakai iMac katakan, kamu pakai Windows, tak apa, at least try to learn both operating system tu. So saya ingat itu je kot daripada saya yang saya mampu kongsi untuk hari ni. Kalau kan saya ada lagi slide tu, saya rasa mungkin slide tu more on ni je lah, more on informative content ni je pun. Yang tu pun based on Google juga. Tapi tak apalah, mungkin kita pun dah quite familiar in term of dari segi contohnya macam apa penggunaan. Betul lah kalau cakap pasal penggunaan internet ni memang banyak tau, dari segi kerja, kesihatan, navigation, nak buat inovasi, creativity, social networking kan. And then banyak lagi lah yang lain pun dari segi communication, nak access maklumat kita, semua orang tak kat Google Drive, entertainment, business, education.